Chaos here in Welgemoot, Bellville, on this beautiful September evening. Oh no! Terrible! Terrible scenes here in Welgemoot. Apparently there were massive flames, almost 10 meters high in Welgemoot. Bellville, South Africa. Dire Straits, people. Dire Straits. Eyewitnesses are recounting the events on this beautiful Tuesday evening. Jo! Het was zelden dat er actie is in Welgemoot, maar vanavond was daar. Het was al die pad omgereden om hier uit te komen. Aha. Als die draad er niet was, was hulle onmiddellik daar geweest. Rarig. Dan het die plekje afgewaard. Oh my word! Wow! So much action! Het het hulle gevat om hierdie plek te kom blus, hè? Oh!